Thokozani sanibonani dumelang Abshane and Hello. Dumela ngwaneso wena mahaeng wena sokolang wena dutsing wena o tsebang hore ha ona ntho tsa mena tlophelong ba hao. Mamela. Inyanga yo MPEDI mkhuluti Katlego than Ken Hoti all the way from Johannesburg South e fine town o tlile ho wena. Ke tlo bua le wena, ke tlo khothatsa, ke tlo bontsha. Lana ngizele nje ukuthi ngilekele impilo yakho. Ngulungisele impilo yakho, ngupavele impilo yakho. Usuzo angazi uyozuguge solo kwabheka ama video wami ayikho into yenzayo kodwa solo kwahlala uthi uyahlupheka ngibala into entathu ngilapha abantu ngisonta nabantu each and every Sunday ngiphakamisa abantu ngivula inhlanhla zabantu so mina ngazi ukuthi ngani nginesonto lemfihlakalo elingena each and every Saturday imali yakhona isize izonyuka kuyimanje kodwa uloku hleli uthi uyahlupheka uyokhuluma ukuhlupheka till nini bese abanye benu uloku ungena kuma video wami wakho nje ukuthukanisa uyiscam ngathi ngascam ukhokho wakho ngamscamanga ngathi ngascam ngazi umalumekazi wakho ngascamanga umuntu ngiyiscam kodwa ngihlala ngihlezi endaweni e1 ngisiza abantu endaweni e1 ukuyasibona ukuthi iscam esinjalo ngoba iscam abantu bukhamba abanye bafike bahlale umuthi saso yakuyena ungala umuthi yale ungala mamela ngwaneso uma ufuna ukusizakala ufuna usizela ngempela ngifonele nginamana nje amabili especially for wena 0612724272 0763248763 ngifonele ngithinta ukhulume nami each and every day ngizokwenzela ukuthi impilo yakho ibe ngcono impilo yakho ithuthuke okwazi ukuthi usize nabantu umndeni wakini nahlala njani ubuka inyanga ukuthi inyanga zama scammers but umuntu ubheka umuntu impilo yakhe lokuyathuthuka abayakena impilo yabo lokuyathuthuka mina ngiyajabula ngoba bangena esigodlweni sami bayalotsholwa bayashadwa baba nezimali bathenga imizi bathenga amaplaza maye ukuthi lento engayenzeki ngabe ucala ngazivala isigodlo jwale angikho lapho ngila topic namhlanje ithi isithwalo sopiyani mkhulu Inyanga yo MPEDI akushitshela amaqiniso ukuthi upiyano ukhona lento piyano iyini lento iphila kuphi lento iyenzani mamela ngwaneso uma sikhuluma ngempiyano sikhuluma ngomkhovu noma some sort of ideology elanda imali esebenzayo ezosebenzela wena ezosebenzela abantu bakini ezosiza wena ezolekelela wena ezovula into zakho mkhulu upiyano malini uma sikhuluma ngesithwalo sepiyano sikhuluma ngezinto ezinkulu sikhuluma ngezinto ezirele sikhuluma ngezinto ezipowerful lapho sikhuluma ngama 100 ukuya phezulu kodwa uma umuntu ekhuluma ethi mina mkhulu nguphethu 80 nguphethu 100 sokwenza lento lento sokwenzela uzokwazi ukuthi unothe ube namandla senahlula abafazi uyazi ukuthi kuleli viki lelidlule bengithwesa nje abafazi nje kuphela ungena amadoda yangihlula nthwara banaweyo banabana ke magwala banawe labantu lawo magwala kuzokuthwala mama sendlini nohlele endlini mina ngiyasaba ngizokwazi mina ngiyasaba ngithwaliso mama ngithwaliso sisi wena uhlele endlini uqondeni kuthwala umfazi ujike futhi kusasa umfazi ekufebela kube ngathi kubhlungu kube ngathi umfazi wayekusukela kuwena kade uhlele endlini kungathi isoyoyo wena uhlele endlini awufune kuthwala umfazi ubhekile hayibuwani kahleni bakwethu kuthwala umfazi ubhekile hayikhona ukhona ubhekile uyibisa kanto yo mamela ngwane sorikiring isithwalo sopiyani isithwalo semali isithwalo esiphakamisa abantu asikhethi ukuthi umuntu wesimame umuntu wesilisa umuntu wani but mind you ungizwa ukuthi uzothini kwena mamela hanhle uma uyothwala don't tell anyone mkhulu wayisho kanjalo is better uma uyothwala utshele abantu othi niyothwala nabo bonke kunabantu enothwala nabo bonke nifuna ukuthwala nonke not ukuthi uma uyothwala utshela ugogo wakho utshela uma wakho utshela umalume utshela umalumekazi ithwalo azisebenzi uma wenza kanjalo mkhulu kungani ithwalo zingasebenzi it is mainly because of ukuthwala it's secret ukuthwala is something of which is secretive you don't just there uhamba uyothwala utshele noma ubani ukuthi uyothwala you don't do that why mkhulu anything which is done in secrecy
It's more powerful than anything which is done bheka wonke umuntu. Hello, somebody out there. I don't know if you're understanding team. Ngithi anything, each and everything which is done secretly. Mamela ngwaneso. Leyo nto leyo ikwazi ukuthi ukusize futhi iphakame more than into eyenzakala kuyazi wonke umuntu. Mamela ngwana badimo obuya ngokuthi inyanga yompedi kimkhuloti all the way from Johannesburg South la ngilaphela khona abantu ngisiza abantu. I've been doing this for more than 10 years. Kuyimanje, I'm not bragging, I'm telling you the truth. Kuyimanje ngimncane mhlambe wena baba ngibhekile ngumzukulu wakho. Wena mama mhlambe ngingane yakho yangizala. Kodwa impilo yami ngendlela egijime ngayo ngenxa yalezi ithwalo lesi, you won't believe. So ngidinga wena gogo, ngidinga wena mama, wena baba onesibindi. Ngikhuluma ngomuntu, ayomuntu ongathi ufaka ipitikoti. Baba awusukumi ngenyawo. Sukuma ngenyawo uzothwala. UPiyani usebenzela abantu ngendlela esimanga. Lesisilwane lesi isilwane somoya esihlala ehlane. Siyasebenza uma ngikwenzela uPiyani awuhlali naye endlini. Ngizokunika nje into yakho na uyibona kuyoba nje into engathi yanyatseka. Lento le uzofika uyibeke. Lento lo mibeke la ngizothi uyibeke khona iyovuka lento le. Uma lamadoda evuka awathuli. Uma khuluma kwenzeke bazokhuluma nawe. Bakhulume nawe ngendlela esimanga. Bakutshela ukuthi sifuna lokhu yenza kanje na kanje. Then kamrawo hamo batlo latela chelete in a way that you won't believe. Ngidinga ukuthi bonke abantu babe nemali. Mina inkinga i1 ngidlola umona ngoba bonke abantu basondleni nami ngibafaka emnothweni bafaka emalini. Uma nje usona umkhuloti ngufaka emalini mina uyimandakanye nami bebe besuhlupheke cha. Mina uma nje uhleli nje nami kanje imali iba khona phezulu impilo yakho. UPiyani uyasebenza wenza into enkulu kakhulu. Nanoma umuntu oyinyanga, umuntu osebenza abantu, umuntu osiza abantu, ufuna ukuthi mhlambe ube namafutha uPiyani. Ngifonele. Ngizokuna amafutha lento le akhona. Nginamafutha ka10 uPiyani wasehlane, nginamafutha ka20 uPiyani wasemanzini. Lamafutha layo uyasebenzisa. Uma unesigubhu wasilanda enyangeni yakho singasebenzi, thola amafutha ePiyani original. Hayi lamafutha lawo onothenga ngamayimayi. Ngikhuluma ngento ezwakala, into eziphilayo. Itlosibelisa ntwe. Bese ke wena sisi, wena othi mina amina business industry, mina mkhulu ngenza kanjani mamela to each and everyone okuma business. If wena uthi mina mkhulu angina 80,000, angina 100,000, afford deposit kaPiyani, lalela mntaka baba. Wozothola ingcabo zebusiness. Ingcabo zebusiness kuyimanje. Isakwenzela 15,000, 25,000, 35,000 sikufaka ingcabo zebusiness. La uyakhona ufuna ngapha nangapha. Ibusiness lakho liyathuthuka. Ungathi mkhulu lapha ya ebusinessini akuhlali mina kuhlala abafana la uthi ngithini kuwena. Ibusiness elakho. Mina ngifaka lesi sipoko kuwena. Bese isipoko sakusebenzela siyakusiza, sivula into zakho, sikhanyisa into zakho. Nthungo lo ngikhono yokhanyele. Bese ngikhulume nawe wena othi mina ngiyagembula ubusuku nemini. Mamela. Wena ogembulayo. Na into. Thwala ngoPiyani. Uzokwenzela imali inewe emangazayo. UPiyani uma ulandela imali ngendlela esimanga. Ulandela imali ngamasaka. So uma wena uthi mina I just wanna get in that kuthiwa ini kuleyo ndawo leyo, kuleyo level leyo abantu abalandela imali ngendlela esimanga. Ungasabi ngifonele. Reto yithi zantwe, ntwetini. Sengenzela abantu abaningi kakhulu bakwethu. Angikhulumi ngento engicabanga, ngikhuluma ngento engiyazi, ngikhuluma ngento engiyenzayo. Lento isisebenzele mina, yasebenza nabantu abaningi phila nabo. Manje ungathi wena uma umuntu besuthi mina mkhulu ngaya kubani ngadliwa ubani. Yebo ukudlile kodwa mina bengekho. Mina ngizelanga la uzokudla, ngizela la uzokusebenzela. And nakhona ngifuna deposit yakho. Uma nje into yami iqeda nje ukusebenza within 14 days, within a month, within 2 months, within 3 months, ngidinga imali amesela. And ngidinga imali amgempela ke. UseBotswana, uSwaziland, anywhere la ukhona, uLesotho. Hey, bathu baLesotho, nina lona bathu baLesotho nalemihlolo.
akunabantu abasaba ngeemali zabo ngisho nenhlanhla yenhlanhla motho wa Lesotho a patalane. Ke bua le ka motho wa Free State, tjheleteng ke mathata kodwa ngisasho lutho. Lo bonga Inyanga yoMPEDI Mkhuluti all day from Johannesburg, isithwalo sopiano 80,000 100,000. Siyabonga.